Bicon Queen ka bok Matthew shoka Barrow Bath Weldyok. Chawo we are token show ko token nang nat roll John Dide. Ka duobe nang natin tiaga ka wane tung wan gaja. Ko token nang nat tag shower ka duobume ka jaga ne tot. Rajaga kwi duop a korni yeshu. Jan Lord Manam Rhoda a chiang in jige Shing Jerusalem. Take a kelumba would we dan kenyam. Yo Shing Jerusalem chuk on a jacka let go. Jakona go quick the loikot. Do no ray cut the loikot the more, Tara the take after one. No Mr. George, Bonu Kinichuk cup in Gur Kailoikot, a dear shop to go Kailok on Nakon or Cornicers. A raytag and a metal rammer book of the palace in youth dwarf and that work a raytaga. But Riek la take a make a decision. Riek la take go be knock and men chuko the larabo work a jack. Go do over nang na tagger, Sharaga do over nang na roll John. But do over nang na roll John, Sharaga do over nang na tag. Ala do benang na taga do me chiu mungan ngadalo but good take a goy ponya good take a glory but do benang na roll John at home pot podalong la good a do mo la la she do up your own work but and go the dong a match ala we good ray match ko tanat gwel shianga me katan go ringe ko a sacrifice and we jalri do up nang na taga ko ngade ke jalri de te bad me do up taga la tok Chawo do nang na ku bran succeed rate ga yaba ba do nang ran ko daran mal mi jek tak ta ma goro bi jini yong taga long but ma goro je bi widu go bu me long men nang na ga ma go beje ban men nang na li taga ma goro bi yang na ma dara ji nang rundial ban ma goro bi cham day nang shankel goro ñuut ko na dup tenda na jalga ka but bran na gujeno charabolot ke je ko kujemo atare Christianity ka mi jalga do mi go mi tel lo nathan ana ma gude be wiya maj gude be wiya rek do taga pej buma bada jan do daran dil waka jare taga ko te gude go ay do be chew mo ko je demand en ko ni yeshu bi rom tet ko ke chukku be ken do mo be ken dilot be kul chop wath en wanath do mo woni jen rek karwa sa nyengu sa ga gor and wo mo jaga ne tot ka gane tot waka jam ko mi shal ke pot bang ko changlat gati je ko je disqualify ko mi lar bay bolen go ga reserve wala changwan ga ba kan ne tot ngu ko anal disqualify ga jam en yok gwa kun ka medhi ci kono wajek en ci kotte na jaga chwal gwa min kun ba daga randre inat chwa wajega gwal bide ke bi eni ji kun chwa go tuk rama men ba ngaje go che ban gwa min kun gada na ma ñow je sa gad ko tiangat bada no ba lo disqualify e kan bi kan wala bi cha ala kon no lo ne let chungne ne ti ko kale me kin ro kum go kon yi shi ngot sing ko fondo si bi ko cha ba rong fondo bi ma cha ba rong fondo ba jak ba yoch mi ci ben rey kan ga ngude tele mi ci pal kini boyfriend na pal kini girlfriend na pal ko ja argeo no ngude kini kan ko ramisi kan be dile ga mabe pal jak en wo bige yichu gori to ngwan pal reita bi bodu bañ peñ bi ci mor bañ peñ bi gan mor bañ peñ bi en ran la bañ ne to ngwan peñ ban metel mi pal reita ga dum ci bañ peñ kini kan na ma jega ne tot ko gwel ga tan go lojran we ga tan go loy ko da ngwandien o do be dit ki do be go do be pot do be ted loy nab bodan na reliat dundo dedien Jesus e jend wop nang na reita na me lara kono yeshu me ko warga teddi al ka bible badila ko warga teddi al reita ga dal misal ga yeshu ko warga teddi al ciego ko nene dial yes yeshu ko nene dial but misal ga yeshu ko warga teddi al e go ko warga teddi al dila ko war wangne kon an chuon pan reita ga bi yeshu badila ko war an me brana lat ka kan chuon pan reita ga da ba mi ko ni yeshu approve mo wakal man gor bible ko ci kon go kayne to wan jak reita ga dan te dara der ji jogo ci yew ko do jobe ne metana ma gwel ga ma gor loy ko do we kel man go ring bat barana nga ko go ko tani de wana bios ka ja den the spiritual confusion dara na we ko do jobe ne metana bat tele ka bible the same ko be jen ko do la re ci do tele ko do din me bi o ma la re ibe kon te ke le be ne me bu ko go ko be ne di wan bi ga jaga da ma paran go kwiram yi tegat ga gwa ma bar
Tango re rode go gi je chu ko te ga medara ke dela tok ba dai shaitan yo je chu ko je ngono bu kon gwat kel mat mu guru bu kulo wadap so ba ji activate egok be siang te go bu kulo tana digi chum no go diri yemi je tuk ka dob lara di ye je di tuk faran ko la di lar ne de ngwani chu ko mi wal ka sexual evangelism ala ndu braro de riet ko ni yishu melar kon en gwa mat baro kulo rit go je de ga mare ban rod na ma kelu emet so na ma janta da na chiwo do te kwe do te pam do te ga te gal gana ide but na ramashi make lloyd and you bo warich ka lloyd kelo ka lloyd ko ko ja bum go be choptan ko mala jal wakon kaja ja kon go bum ko shoot kwar ni jesus amen